Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekhulu mnazethu ngiyabizela amen. Bonga baba. Ngingilele isihlalo somkhosi ngiyabizela amen. Amen. Ihlalo zonke ngokulandelana kwazo. Ihameni enkulu kaNkulunkulu amen. Amen. Ngiyacela ke ukuzethula noma nginamahloni naloko ngoba ngelinye ilanga ngangezwa umvangeli babungema wasitshende Gumi uWili abaningi bamazi-ke waseMelmot oDontshe bemhlophe wayezalwe nje nentshebe emhlophe ubaba wakhe wathi uShembe ukuthi wandiza wasezala ingane nentshebe emhlophe izalwa nje. Uthi-ke inyanga yezulu nayimnika inkonzo ithi namhlanje kuzophathwa uWili umvangeli uWili wasitshele Gumi eMelmoto. Wasesuma sizethula-ke mina ngubani kanje yathi ngiyazi usho ukuthini uzethula. Ithi-ke inyanga yezulu kuyenzeka uzethule kanti wenzethula kuzwakala ukuthi ubani oshumayelayo namhlanje ebanganini bakho nakuba ehlotsheni zakho. Mina ngumvangeli umsimanga endaweni yaseNyukhasela eSabathini umfundisi uMbatha amen. Amen. Bantwana benkosi ngiyacela nje ukuphuthuma ngesikhathi nakhona abantu abaningi nomsebenzi omningi yebo Nkosi. Amen. Cela incwadi ke Matthew 12 verse 36 and 37. Bangibhele incwadi. Akubachazwa amazwi onke ayize abashumayelayo abantu bayakuwaphendula ngosuku lokwahlulwa. kahle awumele kancane baba belisithuba ngithena ngivuka ngacela uNkulunkulu Nkosi ngiyahamba umsebenzi wasinika nomvangeli ukuhamba sehla senyuka singene emathempelini. Ngiyacela Nkosi mangihamba ngiya kuthempeli ngiya kulo amazwi ngiwakhuluma phambi kwalabo bantu angangivukeli mhla kuphela bese ngiphenduka ngawo ngoba iwona amazwi owakhulumayo ozothi uyakhuluma kanti lamazwi azokwenzela ukuthi kusasa uphinde uphendule ngawo ukuthi wathini ethempelini ethize ngalelo langa lelo. Funda baba. Ngamazwi akho ngamazwi engiwakhuluma la uyakuthethelelwa mhlawumbe ngawuthethelwa ngawo. Nangamazwi akho alamazwi futhi ami uyawulahlwa ngalahlwa ngawo la ngizokhuluma manje ngawo amen. Ngiyacela ke uNkulunkulu angimele
njengoba ngimi lapha ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhuluma amazwi angazi ukuthethelela ayibonge Nkosi. Kunabantu lapha abaze bengayimbethi ingubo emhlophe befisa ukuthi bathole ukuphila ayibonge Nkosi. Ngiyacela ke uNkulunkulu ehlise umoya oyingcwele kimi bakuthole lokho abazokufuna. Ngelinye ilanga ngasethempelini lase ake ngichaze nje mhlawumbe bazobe kwenze ukuthi abantu basole. Awazi ukuthi kuye kwenzeke njani. Njengoba ngila igoli nje ngiyabhuzile. Uyabhuza ke ukuhamba nje uhlala ayibonge Nkosi. Uhamba uhlala. Cha angiyabhuzile. Bengithemba ekhaya kukuhle igoli ngangikona kudala. Ngakhulela khona. Ngaze ngaya ekhaya, ngafike ngagcotshwa ekhaya. Ngahlala khona. Kodwa kuthe nje leminyaka emibili edlule ngihleli ekhaya. Ngakha futhi umuzi wakithi ayibonge Nkosi. Nginayo nenkosikazi ayibonge Nkosi. Nje futhi nongayibheka ungahleka nayo. Beautiful. Tese ngihleli ekhaya, ngihlalele ekhaya. Angibeke futhi inyawo nje lapha kwe-coffee table ngibuke i-TV gijima abantu benquna e-TV. Awu. Banazethe kudla ukugana yabonkosi. Amen. Ulethe ukudla lebankonti kwezwe kuza ngebhande ukudla phela wendoda. Usazi uyathetha lethe ukudla kuza ngebhande kuwe. Bekusinje bephezulu. Ngithengele ebusuku kwase kufika umuntu wathi Suzakhile izindlu nazi kodwa iphe yami. Sengimdala kakhulu beshina ngisenamali. Hawu, sengizokwenza njani manje? Uthi usuzakhile zodwa mina ngomnikazi womuzi, yimi ngiphethe lo muzi, iphe yami indlu. Ngabona ukuthi uthi uma ungayakhi lendlu mina ngahamba ngiphethwe imisipha ngalesikhathi samanje ngabe ngihamba ngwheelchair ngaze ngishosha ngizothatha lokufa okuyimi ngofake kuwe ngeplashi umuntu asingisukuma ngiphuma sengihamba ubona ngilapha nje ayibonge Nkosi. Amen. Zamala amasendo wakhalelo ayibonge Nkosi. Hayi ukuthi ngiyaphuzile uzophindela ekhaya futhi masitheni makube kwenzile waphumelela lokho. Amen. Ngichaza ngihamba ngiyothiphi lapha laseNazaretha ngasonda ngithi ngiyakhona ngihlangana nenkosikazi ngikhuluma ngalaba ke abangayimbethi ingubo emhlophe ayibonge Nkosi. Ngiyabacela uNkulunkulu nkosikazi iphethe amanzi ngesigubhu. Ithi labantu bayabathandaze lapha ngize lapha ngizothenga amanzi. Angazi le umshimana amanzi athengiswa awadayiswa. Uzothenga amanzi. Hawu mama uzothenga amanzi hawu wathengela la manzi uthi hayi ngithenga la manzi ngilapha eRoad ngidayisa ukudla mana ngidayisa ukudla khona nangithengela amanzi ngifike ngicele ngawo basibethenga benze layini abantu. Hawu hayi mangathi hayi ngihlala ngiphinde ethempelini ngiyayibona nenkosikazi uthi inkulu nje kuphela idlile. Hawu lenkosikazi isifaka uNazaretha emhlophe bese ngiyaqela nayiphuma. Ngicela wemama akusiwo lo uzothenga amanzi. Ithi yini ngizothenga amanzi. Manje mase kwenze kanjani mama? Ithi hayi ngathi ngilele kwafika umama wathi siphukuphuku ngithi hamba ukhethe inkosi ngiyothenga amanzi. Ngikhuluma nalaba ke abadongo ebangayigqokini ngokuthi ukuze ukonteketha la kanti uzokhetha inkosi ufike ufunele yodwa. Bese ngelanga kuyisolakala ukuthi wawuthi uzokhetha inkosi wangathulanga ukuthi uzocela noma ini nani ayibonge Nkosi. Amen. Sikazihamba nenyanga yezulu sasihamba nomfundisi uNtombela sikhula. Bayisentafuleni kukhona umbangela uDawutimbane ubaba uNgubane wayesewumthetho egcineni.
wena ufika la baba tha suka izwile baba ungakhulumi lutho izwile baba suka izwile baba leso sikhathi esasihamba khona nesosihamba nenyanga ezulu sasikhula sikhuliswa inyanga ezulu ngoba inkosi ilanga kwakungasondeli sasibancane ayibonkosi ngicela ukuthi kungahlali engqondweni yami ukuthi sekunesikhathi eside ngikhona ekholweni ayibonkosi ngoba lento inenkinga enkulu leyo ukuthi wazi ukuthi kudala wafika la iyalimaza baba mkhulu waboshwa abantu bemishini bembophela ukuthi uthatha abantu babo wayesefikele enkantolo uyayiphendulela kanti ushembe ukhuluma into enye into ngenye into uthi mina ngibathatha abantu balaba bantu kodwa mina ngihlala phansi ngivula umphako ngidle bacele ngibaphe bese bengilandela ngifuna ukuya ndawo ukuthi yobudala njani nathi ushembe ngoba silapha safika ushembe wasiphakela wasinika lowo mphako lowo ayibonkosi wasesitene ethi lalani-ke lo mphako engikunikeza wona niwuphathe kahle ngoba indlela enizoyihambile ungaboli endleleni manje thina sesisikashana la uhamba uze kubole umphako ngisho ukuthi kuze kuphele ukukholwa ngazi mina ngizwa yini ubonelwa umphako khona ubonelwa umphako usekukholweni ayibonkosi hey sheba uNkulunkulu ayibonkosi khuluma nje umbangela ayibonkosi ngiqede ukukhuluma engizokhuluma khona umncwadi yamakhosi la ngathi amakhosi 1919 ayibonkosi ngikhulumela njengoba ade bantu bobhajadiswa ayibonkosi khona abantu bazobhajadiswa la bese betshena imithetho ungakwenzi lokhu Manazarethe isono mo inazarethe kini ncwajwa ngesabatha ungayi ukuyongcwaba niyakwazi lokho ayimfunde incwadi bese ngichaza ukuthi ngisho ukuthini ngoba lento engiyikhulumayo lena ithanda ukuhlehla izwakala funda baba lapha amakhosi okuqala 1919 funda baba njalo wesuka lapho yebo wasuka lapho wamfumana uElisha wakhona umprofeti wasesuka lapho umprofeti wamfumana yebo indodana kaShafati yebo elima ngezinkabi ezaboshwa ngamajoka 12 nangu umprofeti uthola insizwa yalima ngeinkabi eyiboshwe ngamajoka 12 ayibonkosi uqhubeka phambi kwakhe yena ewenzele 12 yebo uElisha wadlula kuye yebo wamfumba ngengubo yakhe elithi udlula kumuntu uyalima uthatha ingubo yakhe umfumba ngayo kusho ukuthi uyamshumayeza yezo qhubeka wazishiya izikabi lo muntu engathola intshumayelo washunyayeza waseshinga wagijima wamlandela uElisha Elisha wathi uthi bangiye angose ngitholele inkolo lo muntu usengifushumayezile angiye kuphi ngibange ubaba nomama ngiza kubuya ngikulandele bese ngibuya ngikulandela wathi kuye yebo phindela emva phela yebo ngikwenzeni mina landela-ke le ncwadi ichaza ukuthi yonke into oyitholayo hamba utshela ubaba nomama wakho mangabe ukhetha inkosi uyahamba uyosha ekhaya bese ubiza amaNazaretha ayochaza ukuthi wena awugcinisa abantu ukuthi nokuthi awuqhamuki ukuthi mina sengigcinisa abantu angisayo emngcwabeni angisayo ukuthi ayibonkosi yabona indaba ukuthi nasuthatha ukukhona bese ukuthatha ngamandla ukulimaza ngilanga bese bexabana noShembe abantu bethi ufika noShembe wakhe la uliwe abantu baShembe bakuzondwa ngoba wenza ukuthi uzondwe mawukhetha inkosi hamba uyobika ekhaya ukuthi ukhetha inkosi ayibonkosi encwadi siyibika sifunda mangabe ubika uNazaretha ayibonkosi mawukhetha inkosi
hamba uyobikela abazali bakho bese ungayikhulumeli wena ubona wakwaNtshontsho ushukela uyaziwa khona okuganga ngakho thatha nanga baba Shumayeli bayakukhulumela ukuthi useyiNazaretha uphathwa kanje ngesabatha akwenza ukuthi nokuthi uthi iyaqhubeka lencwadi ithi wahlaba inkomo ezimbili uyise emukela uNazaretha bakhe ayibonkosi evuma ukuthi useyiNazaretha namhlanje ayibonkosi awuvele beyiNazaretha ngeke uqhamuka usubhokile uNazaretha usuthi sokuthi nokuthi abazali bakho mababikele nehlabo zakho ungayibikele ngithi-ke bazokubeka iqala njalo nongayile unqwaba ngesabatha bazothi lo akanqwabi ngesabatha unxaka leshembe wakhe kanti awukhuluma ngento yawenza ngendlela ofanele wenze ngayo akufanele-ke singakubeki lokhu uNazaretha ngoba uzosilimaza ey'ntweni eziningi esingeke sizenze efanele sizenze ayibonkosi angifuni ukubona kakhulu kuningi engingakusho kodwa ngifisa ukwenza ukuthi abantu ngibabeke endleleni enkulu efanele ukuthi abantu bahambe ngayo ayibonkosi kunencwadi lapha futhi engicela ngibheke yona Isaya 38 khona sehlukweni angibhekela baba Isaya 38 angifundele khona ngalezo zinsuku le ncwadi ngiyifundele ukuthi-ke manje ngeqina ukhuluma ayibonkosi ngiyifundele ukuthi le ncwadi kade kukhona ubaba ayibonkosi uShembe lamasabatha la esikuwo isikhathi ekufanele sivune khona kokade sikuyele kubaba ayibonkosi ngifundela lokho-ke le ncwadi khona isikhathi la kuthiwa nikela khona fanele unikele ayibonkosi kodwa isikhathi la kuthiwa sebenza khona fanele usebenze sukwenzelani lokho ayibonkosi funda le ncwadi baba ngalezo zinsuku uHezekhiya wayegula ephansi kokufa umprofethi uIsaya indodana ka-Amozi weza kuye wakhuluma wathi kuye uJehova usho lokhu ukuthi uJehova ubugula uthi angizokutshela ukuthi yalela indlu yakho utshela abantwana bakho uvalelise ngokuba uzakufa uthi ngeke usasina ngokugula awulalele nje umuntu ugula bese efika ethi ngeke usasina ngokugula abize izingane zakho uvalelise usho njalo ukuthi bize izingane zakho uvalelise kwase kwenzekani kawukusina uthi ngeke usasina ngokugula khona uHezekhiya waphendulela ubuso odongeni wabe sephenduka umuntu nasegula kakhulu akasafuna unibheka uvela bheka odongeni ukusebona uzokufa wasephenduka ebhodongeni senamahloni engasafuna ukuthi abantu bangene nabakhulume naye wasekwenzeka wakhuleka kuJehova ukhuluma uthini uJehova uthi Jehova Nkosi ngiyakuncenga kade ngilapha ethemba lethu awungikhumbule ngalokhu ukuhamba kwami nginikela ngilapha lethu ngisebenza ngenzani kwasekwenzekani phambi kwakho ukuba kwakungeqiniso nangenhliziyo ephelele ngenza nje ngenhliziyo yokuphelele nanginikela ngenza yonke ngenhliziyo nangeqiniso kwasekwenzekani ngenze okulungileyo emehlweni akho uHezekhiya wakhala nokukhala khona izwi likaJehova lafika ku-Isaya lithi wasekhumbula uNkulunkulu lo muntu unikele kwelana nabashumayeli enza konke wasethini uNkulunkulu hamba usho kuHezekhiya ukuthi bakumtshelele umuntu wona azoyithandaza kanje uJehova uThixo kaDavida uyihlo uNkulunkulu oyihlo uthi ngizwile ukukhuleka kwakho ngibonile izinyembezi zakho phela ngizakwenezela izinsuku zakho iminyaka 15 uthi ngeke usafa ngoba unikela wenza yonke ngichaza ukuthi yabona ngichaza ukuthi konke lokwenza ubukwenzela ukuthi mase ungene ebuhlungwini nasekuhluphekeni uNkulunkulu uzokhumbula ukuthi wena wenza izinto ezinhle abesethi hayi awusezokufa angiyele inkonzo baba hayi ngizosengikhuluma kakhulu isikhathi saNkulunkulu sabantu
umsebenzi wabaqotho ayibonkosi kodwa khona izinto othi uzenza bese zikwenzela into ayibonkosi mkhaza lokho nakhona into oyenzayo ungaqala umuntu uyalahla nje manje umsebenzi ukuthi awenzeli yena awenzeli uNkulunkulu wenzela wena uthi egcineni uvune ngalokhu kwenza kwakho Kosibusise la inkosibusise nezwini Kosibusise phambi kwabayincane